Anyalaki din! Ahap. Ay na. Nagwapo kan baldaw. Ay na. Nagtaraki ka talaga. Baldo, Ay! Makapakigtot kamay. adda ka man dita sangwanan ti sarmingan Apay, dagas aya. Ada si Danta yon? Di nga ipapaya nga ipapaalakkan ka. Ay na. Di ka lagit mauman iti papaya asid sidain. Kat, anya nga iti ipasidak kada kayo. Di ka di madanagan bakit tada sidain tayon. Kakitaan nga miniji kusina Nagluto ka? Kakitaan. Kinalubak. Sigurado akayat mo dayay. Adobo a karni ti manok? Nangalami ti daytoy. Impadigaw ti karuba. Ay nagadon. Buon samot ang manok ti impadigodan. Asino a kaaruba ti nagpadigo? Ay kat ni kumarim apitra Ni, itaman pa yan nagpadigo. Apay akas lang nabayag nga awan dito'y lugar tayo. Ay, diya ka mo Ay, nag-birthday nga ta Mala. Agao ka kidain tamangan tayon. Kaiso nang agsida tayo itinaimas ita. Inyamat a boses day giant. Nakabutbutang. Maray, mangmangag mo diyag kang kanta. Urayak lang nga ron nakigtot pare. Amam na sino diyag kang kanta? Ni Kumari Pitra. Ha? Boses na day jay? Kasla agrarak ato ka. Silang nga ron. Ay, pirmi nga ron. Sapay bira-bira. Nagbayag nga awan dito lugar tayo. Sa itaan nagsuble. Nagturan. Nagbidyo okay? Amam no sa dino tinapanan na. Napan nagparito kay Maray. Nagparitoke? Anya nga itin paritoke na. Ay, amin na. Agong nakas jay? Amin ko na ngaruking ka. No makita, ay makigtot ka. Apay, anya di lang nga na aya pare. Amangan kitlimat no aglanglangan ato ka. Kaslamot lang ti boses na. Awan at talaga. Uraan niya ti aramidak sa anak ang makaturog. Uray siya. Sa anak ba't ang makaturog? Mapanak sa agreklamo. Apa niya reklamo ka? Dahil taan pa nagbidbidyo okay ni Kumari Petra. Nagsakit iti lapayag kunaktumat. Taapay ko mga reklamo ka. Di ka nagbabain. Apay kumamabainak. Nagmadigaro ti panagkantana. Anya nagmaday. Nagmayat to pa denggan ti panagkantana. Naglamuyaw ti boses na. Kasla kalamuyo ti... Anday ko. Apa tinapis na nga. Kasla kalamuyot ti anya. Anya ti imbaganakan kay di may nagpadigoy ti adobo a manok Awan may... Daya. Apay, anya ti langan na aya ita. Nagparitoki kanumat. Kasla impadakkel na kanu amin anas ka na dumakkel. Nagparituki aya. Di ka man agin-agin dita. Mapanak agreklamo kunaktumat. Saan ko nagnay? Kababain. Ay saan nakalakdan? Rabiin. Kapan ka pala reklamo dita? Isungar na mapanak agreklamo tarabiin nga agbidbidyo okay pa ilaang. Makaistorboy ti turog. Sikat nakapilang agpasada paray. Wen paray. Umay kagluganan. No agpaili ka. Wan man nga rod. Ang awan sapay mo't pasahero. Ay katadan to. Ano madamdama paray? Alaglugan kan paray. Tapno makita dagiti pasaheros nga da pasahero kaon. Umay danto mo ito naglugan. Ay wana. Agistorya taman. Anya nga iti istoryahan ta paray. Nakitam ka din ni Kumari Apitra paray. Makapainlab ti langana itan paray. Nagseksisi ka. Nainlove kan? Uwin nga raw. Nangro na idi nagpadigaw iti sidain. Ay na. Nagpintas si ka. Apay, saan nga tan nga agawid nila kayo na asiman? Ang mga no iso ti makagapaw, ang nagparitokian niya. Kituay. Apay, anya yati pagarup mo. Pampanunutal. Ang mga mo't nagpacharming to kanyak paray. Baldaw!
Ay, sos. Ni bakit mo paray? Nakabanikas di talikudan ta. Ako, apay bakit? Ay, inka sumakdo. Uwan bakit? Ay, mapanakaw. Nangatay istoryata paray. Nunangag na paray. Pang-or kumatigam na. Saan atimba? Ay na. Nagrigat mat abong balin dahil agripo na ya. Pare Baldo, Ay, 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 oh my God, baldaw. Di ka, agbat-batay. paunay mo ti pa nakakigtot mon. Ay, ay, nagsiksimat ni Petra. Ay, sausa. Nagkiting t-shirts na. Kas kala nakakita ti alalya. Ay, kwa. Alya, nagpintas. Awan nga min iti sumakdo iti danom mi. Mabalin nga agpabumbakin ka. Ha. Ay kamali dyan bagak. Agpasakdo gayam. Kwa. Baldaw! Pukpukawan na ka ni bakit mo. Nagbayad ka mo na sumaksak daw. Umaya ka, bakit? Sige, into no maming santo abumbakwan. May salang atimba ti sinakdom ngam may sa oras ka ijay bombaan. Nagrigat nga rod abumbaan jay gripo, bakit? Narigat a bombaan wano, nakigangantil ka iti dayi a Petra. Tilay bagbagamot dita. Dalang madamdamagan na. Taan niya ti dinamagnakan ka? Ay, jay kwa. Apay aya, apati dayta kat kayat mo amamuan. Nakiitak ang nagmayat ti kakatawaan nyo. Akas la makikinkin neke. Tila madmadlaw mo ba't bakit? Awan niya, sumakdo ak ka di pa'y. Makitam day ta. Kayat mo ti agsubli-subli ijay bombaan. Kahit, no saan na ka sumakdaw, awan paglutaw kan paginaw mo na madamdama. Gimagat ka. No, di mo kayat, ay kat saan lang. Makamu ka. Oh, last stripe, last stripe! Last stripe! Umay kayo agluganin! May salagin! Maparin! Last trip day to yan? Oh, apay akasla ka man nakakita iti alalya dita. Ay, kwa. Aglugan kaya, Petra. Katuan, kaslasaan mo akayat. Kwa, napuno nga minain. Anusa mo natin makisagsag. Adda pa'y matbakanti dita abay mo ah. Ay, daya. Wan, agabay tan. Sige. Aglugan ka, Petra. Sa dino nga iti pagbabaam ijay ilay, Petra. Ijay man paggatangan iti pampagalis jay bumbaan. Isukan no an narigat a bumbaan, gaputawan galis na. Ay, uwan nga rod, Petra. Nagrigat a bumbaan jay gripo. Isu iti inrekomenda jay agtartarimaan. Nagmayat gam ti aglugan dito'y sangwanan, dito'y abay mo, Baldo. Ay sus. O abay, kasla ka nakakita iti alalya. Nimut bakit ko dahi tagparpara? Aywan, apay napanan na. Ay sus. Ay, Petra, pasensya kan. Umakar kan iti pagtugawan. Narigat ay. Ibabanak latan di taigid iti kalsada. Kaano kanto nga umay nga agbumba ngay Baldo. Mayat ton jay bumbaan. Umay kalad pa. Adan to pagpagalisnan. Apay, napanamay. Pasahero matgayam ni Petra. Kay, apay ko ma. Nagado pagluganan na ijay pala ang jeep mo. Ay na, jak mabalin tagpili ti pasaheros. Nagtugawan na. Kat iyunag alangan mo't niya agbitain. Tumay timing aka na yun ati awanan baen. Saan ka man niyag panunot iti maday? Ayan jay timba. Ta, sa dino ko mati papanam. Ay kat inak sumakto Sa bali man ti pampanunotay.
Sikat ti sumakdaw no kayat mau. Oh. Mayat atalagan da ito abumbaan ah. Paray, sumaksakdo ka mag-am dito yung bumbaan. Ay, wen paray. Kay si Kangay. Awan rumwar ato nung di bumbaan may. Iso nga, umayak mag-isak daw, paray. Ni. Mapumpon nun da iti timbak paray. Si Kanti sumarunaw. Ay, wala paray. Sige paray. Tay, bagkat kun da iti sinakdaw. Sige, paray. Op. Ay na. Medyo nadagsin na. Op. Ay na. Kabalak na ito eh. Maskulado ako. Op. Dagita ati muscle. Si ka manay. Jack man amo. Tunggal makita nak. Makikiktot kalatan aka na yun. Di mo kumamot siraan ti dalan ko, Petra. Aywan gayam. Magnakagayam dito eh. Apaya sinabat na, Petra. Kut damagak lang no mayatan day ta pagbumbaan. Ay, uy, mayatay. Nalaka na bumbaan. Inggatangak gayam iti pampagalis na. Uwan nga raw, nalaing di nagaramay. Nalalaing ka kuma. No sikati nagaramid. Ay, kwa. Agman-maneho aklaing iti jeep. May saklaing nga driver. Jack amo, tagtariman iti bumbaan. Ho! Apa di ka pa agawid baldo? Kwa. Uwan, Imelda, bakit? Agawid akong. Agawid ka na! Uwan, bakit? Uwan. Apaya pinanikusan nakmatan. Imelda, agawid tan bakit? Umunakan, tagsarita kami man kini kumarik a Petra. Anya ti pagsaritaan ta. Agawid tan ko nak. Umay kakit din bakit? Umay ka. Apay nga igoyod nak aya. Kahit kung ano akasarita day a Petra. Pakasikuramken ko ana aya. Ay gantilan nakagayam Agdamdamag lang jay tao. Gangantilan na kaon. Nagdagas laki din ti pa nagpampanunod mo. Pudno mo ta. Kat si kamat, kay kayat mo mat. Apay ko na, saan ko amadlaw? Makisarsaritang rod kanyak. Alangan mo't ajak kasarita. Ipungot-pungot ko na di a babae no makaungutak. Tanya kung matibasol na kin ka. Amo na nga dan asawam. Ngam gargaryan na kapailaan. Inton ko, pabarangay na ka. Kababayin lao na yun. Saan ka kamali si Kabaldo? Banbantayak ti amin agaraw mo. Mayat matlaang day tabumbaan. Uwan maray, nagalis a bumbaan. Agpabumba ako ma. Anya tikat mo asaway. Ay, saan mo gayam anaawatan anya? Tikayat ko asawan, agpasakdo ako ma iti danom. Taawan danom mi. Ay, isa anak ang mabalay. Taurorayan nak ni bakit kaw. Takasapulan na daytoy danaw. Ay, sayang. Agbayad akmat kat. Apay ni Paribaldo ngay. Kabutang namat ni misis na. Ay na, sardangam ngaminan naghargaryan ni Paribaldaw. Tani baka na, amasuna da jay. Diyak matanan Makadkadlawan ni baka na. Iso nga daywan na kami maray. Narigat ti makabasol kan mailawan. Ay, nyalaki day. Talaga gaya makayat ni Petra apirjen ti pamilya tayo paray. Wen nga raw, paray. No apay mo't ngamin Saan ka nung aminin nga awid nila kay nasiman kay? Iso asaan ako na mapan sumaksak do iji bumbaan. Narigatin paray. Nagaramid kayo sa amot tin iti bukod yung bumbaan paray. Una na paray. Kapilitan. Narigat ti may lawlawan ako nada. Anyalaki din nga minaya ti sulisog. No di mo adaywan, pirgin na ka amamin pinsan. Pudno lawan ay paray. Imbag ko nama. Jak tinutupan ni Petra. Dandanin si ka. Imbag lagi day. Sa anak anailawan paray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw,
iti Danmarks YouTube channel. Agiyaman kami, itigay panang tarabay. Anyalaki din! May sa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod, kahit saan tayo mat at ang tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay apalaban, apo. Ay, panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya ngay, kat awan meta ni pare Giano. Owan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo, jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaangan alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y ngita? Si Kaki, di mo't gurya. Naibagam kadakwada din na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang malano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo? Mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimat nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ah, no way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to ki di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatag. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nako! Ay na, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan ay nyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko ken ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para ken ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kunaklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatag-ana pa na, puldo.
Unay daytan anak patag napanam. Napanam aya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal ada magag ata asawa ka nga raw. Apay, ada sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka magtan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? Adda pay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangan nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Sino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time kunada nga rod. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamit ti may sawon no do atawan, sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria? Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya?
Naglaing kaso mao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. Nupod no man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kasta gayam ti bagbaga ni Gorya, mare. Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gorya. Kunamlan mo iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Iso as sa anak abastag dardarasudos no ipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, mare. Anya? Kasta kayang aramidin na Gorya, nana? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapol iti sa balay. What? Dahijay paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay adaya Gorya. Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkaromat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan ay siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Ano aga pong agpaspasensya ka? Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuta nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. Ano dahil tati ko namhani? Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, nanaminda. Ni Gorya ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da itaw tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak?
Kitaam dagito'y aladawan, anaala dagiti kaaruba da juway. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawan. Saan nasaya at tikas jay nga aramidin na. Salbag kinitikas to'y abiyag! Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-serbeg, kuna mo na. Kapota adda serbe, dahil adjuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagag pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inyalagi din. Anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kon di amin, may papankada kayo kini Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo. Ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Inyalagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamatan amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagpagaasi. Gorya kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawa ampay. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam sika, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo. Insukat mo ni ti sabali alalaki. Ay, una yun, Mare. Gusto ko man na, Mare. Ha? Gusto ko man kunam, tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga! Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha! Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wanod dwa tawan nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at ganti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, Mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, Mare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyalaki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang taraban. Anyalaki din! Nay, nabayagan ka ma at ijinapan ng pipitaw.
Wag bakay. Naglayunak man ni balay da Joel kan Haira. Kitay na. Agkakaimas na kiti makmakanda siya. Anya? Ay, amangan ma ito nagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga isuwa. Awam mo tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten nagita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da gastos. Kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na, jak ammo bakay. Baga amtaw ti anak mo. Kun manugang mo, inton adan to ti umay dito balay. Baga amtaw! Unay mo daytan, Haira. Kas kalagbal na dita. Anya ayat ikat katawaam dita. Ay na, ni Madam Minya Apay, anya tikat katawaam kini Madam Minya. Ay na, aglakla ko kit din iti palang. Yay, kit anya ko matikakat katawa dita ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglakla ko iti palang. Ay, nasyak da ita, no way. Ay na, saan ka laga agbala? Ignoranti ka pa'y. Apay, kaputa maista, saan na mabalay ngaglako iti kayat na. Anya? Iso may, naimbagbay ka na madamin niya at analay ngagdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idinto ta siya, awan na pulaos. Taday talamang sisim iti pada matao tararamidam. Anya? Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tararamidam, ingka di maglako iti mabalin mo nga ilako. Kat, anya kumakay ti ilakok. Awan mo't mula mi anatang nguno prutas ta iso kumati ilakok. Ay, diskarte mo tel, anata. Di ure ilakom aminan, nga dadita, graman dita kararwam, no damayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam na itang ugali, Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo, kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakgayam ni Haira. Taapay ka no, madam. Jak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit di kan ka Gaputa adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket mo. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag. Saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kan ti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Neng, awan mo tanti kayo yu apagsungrod, hayra? Awan saan kami mat ngaglutluto iti kayo? Anya? Wen, ay na, nagrigat yag kay kayo. At damat ti burner kan gasol, di ison. Saan pa'y ang umisit dagiti kaldero? Anya? Kati sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwa? Agarama taklangan ka dagiti di kuryente. Ay, sa bagay mo't kit di Adakwar tayo. Papananangay ti milyon akwar tayo. Ay, wen amanang, kakaiso na nga da kwartami, di aramatan. Lakay, saan gaya mo nga aglutluto da hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na Adda ka nung arod ti kwartada, di aramaten da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kapsat ko. Ay katbay alakay, kwartada mo't dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon, gata dati kwartada. Kasano numaibos, at daya tinamnaman na. Kat adda siguro Ay, anya lagi di na ya. Di na amo kailalan di kwartada.
Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay kat baga ang ati kapsat mo. Ay, nako. Nalaing una, na siya kapsat ko bakit? Di na kaya ti pa'y suro. Unay kamatan, Joel. Agmay-may sa langarudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y laang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan matlaan ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan tinagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyat inararamid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas sa ismat gaya man ni ti malam. Awan serbi na nga asawa no kastoy laeng. Sumangpet ka, ngam awan matimakan. Salbagkit di ti kastoy abiyag. Kayo matan di paglutlutuan dahay ralakay. Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakkel agat at ti igam da. Ay na, saan ngagnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Aira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay sayang lang ti kwartada. Dahi tangarod. Hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kundi bagay iti, asaan nga aglutot kayo? Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungraw. Ti ko na anak iday, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki, dinaya. Si kakit di matlakay. Apay, amom nga rod. Ay na, agpaiso na ito bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti kananda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anyan laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Ket, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawid? Agbirbiro kak nga rod ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan apulos kwartak. Imbaon ko pa'y lang ni nanang ije tersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyam di mayat abagas Di saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan, Joel. Uray jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas. Ay, piman maut ni Joel nga anak ta. Apay ka day. Nakakaasila unay nga agrimremedyo iti kananda. Idinto tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad da. Ay, no ambo na ko matinang usaran da iti kwartada day. Saan kumakasto iti panagbiag da ita? Day tangarod lakay. Kahit napanday mutang iti bagas. Kuwan, sapay pinili da, di kang inaan abagas. Apay masapol din na imas ti bagas da itan. Ay, ammo pay. Di manugang mo manag dinang ibaga dita, siguradaw. Ay jak bawatan da dya, manugang mo, bakit? Inyutang na ka, ngam dya pa'y kanginaan ti pinili na. Ang lalaki din na ya. Hayra, agalisto ka mamagagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko. At damod na lang gantatang anagagit nga gawir. Ipaawir mo kadakwada sa paminsan ha. Ta sumurot ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden, manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo, iti pagalistom. No pa naglilinay, no pa nagmumula, kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay hayra, di kaya mabain, anang iutang kininana suping iti bagas. Ha? Sa pwede kang hinaan ti pinilim. Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita,
Naturod ka mapan agutang, iyayan da. Eh, Makitangdang ka, Hayra. Tapno at dati pagbayad mo iti inutang nyo abagas. Tanay, Jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ni nana suping pailaang tagbayad iti utang nyo. Ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot Nanang, Apay, akasla itultulok mo amin akayat ni bakit mau. saan mo't nanang? Ang talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok Ibaon mo ngaglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya, tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabalen, tikas jay nga aramidan na. Tunggal agawid ditoy, jay cellphone latan, tig igaman na. naadik nga ron iti online games, nanang. Si kanti aggunay anak ko. Tano bay am tikas jay nga ugali ti asawam. Awan maun, nakakasikalaan. Lumasapol nga kami ti pagnakman na. Aramida mong bayaw. Ay, kanayon ko matapat patigmaanan, manong. Ngam di na magdanggan. Kan maysa, no adda ibagak. Isupay ti adda ganas na nga agungit. Anya? Uwan, manong. Di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak. Gaputa di na magdanggan. Ay, anyan da dya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong. No awan lang ti ubing. Kasla kayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen unay ti riknak. Gaputa na ibus amin na ipundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam, awan mati ko na tumulong kanya kamang bayad. Ala, ano sampay ko matikabsat ko bayaw? Sana balay, tadyak sardengan ang bagaan. Taureas siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. awan ka di madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahil tamot tengad mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Kay sumay, Unay kamatan, manong. Nakauyaw ka. eh kay pudnomat anang isit deta tengad mo. Di kamot main inita ni dya garden tap nang umisit ka. Aba, anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay kang katilokmag mo. Anya? Kay sumay, tayo din nakutong ka, kasla kawayan nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga lukaslakan tong karag adakkel ti tiyan na. Si kamat, manong. Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka, lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idinto ta nila kay mo, kumutkot tong piman, gapoy ti panag-aburido na itaramid mo. Anya? Uy, madaming niya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palang uno sitaw. Ay, ado apay, gumatang ka kadi Hayra? Ay, saan madaming niya? Ang, abay, di ka ka di mabaen, itiday talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Kas lasan ka maestra itiday talangam. Ay na, kasta talaga ti biyag Hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramidan. Ha? Ngam, apay ka di akastat ilangam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos la kuma. Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo. Nasakit tiriknak iti dayjay Hayra. Siyak akanayon tikit kitaan na.
Ha? Apay ka di? Nakita nak idi na minsan. Kat makapa-insulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpur milat taditan ti ilaklako. Anya? Wen Jonah. Sa bagay. Adayo siguro pimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiyaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no ammom la kumamin ya. Adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kastaya. Pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag min niya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay ti na ibaga. Apo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo anya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ah. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit digayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak Gaputa jak imbaga asayang dagiti kayo apagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang iti gasol. Makunak napipyaak tauray aglaklako aklaeng iti palang sa anak alumuklok mo gapu iti kinasadot. Idinto ta kumutkutong ti asawam, gapu iti panagababorido na gapu iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, at dabayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Malapanawan ka, Naira. Kat agkuti-kuti ka mangamin. Tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo iti panagbiag mo. Mapay kundi sangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak kadagiti magbaga ni Madam Minya. Ay, nasaya ka, ano napaison ka? Kasta unay abayin ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manin ano napabainan ka. Unay kamatan manong, abay, kay kayat mo ka di masakitanak. Ay nading ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anyan laki di na ya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawa. Manong, Agbaliw ka nga taitan. Gaputan na bainan ka kadagitimbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. anya, timanawan ni Joel. Kanya pa nga, pimanawan na. Mapan ka nagbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya. Malalala. Tapno di na ka isukat, agbalbaliw ka nga minan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki di na yadatoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, anya nga iti baro alakom asim mangpag. Ha? Ay ko mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, Mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nagbisi ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare? Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Good one, man.
Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para ken kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, syempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, Mare. Ay, basta. Umay kanto balay, Mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress alako na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jak pay ammo ta saan namut na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga ibagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na! Nagpintas mo tanday tayong padas mo, Mare. May bagay unagan ka. Nagmayat day to'y kulay na maray. Wala nga rin, Mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka dahi medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang dahi ta? Wala, gatangat day to'y kanjay kulay red itay. Apaw! Duwa nga ron. Mare, kakaiso na nga addainten nito nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itidid asawa na nga igatang na itidress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akundi itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga ron, saan kang ikan iti discount? Tadamit ka, mintin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Discountan nakmet ata ni Dwatiga tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kit podno mo ti bagbagak bakait. Anya laki din. Nagpintas pa yun ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kenkwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, Mare. Ha? Ayun, Mare. Nagmayat ti tela ken kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Ha? Adda ka di ibagbagam, Mare? Ay kwa, awan Mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole, tagkita ak mamat iti kasta address, Mare. Ayun na, Mare.
Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamat may bagay kanyak, Maray. Wow! Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy buya ang bakit? Ni, kasla ni baklamat day ta agla-live. Ay, wala kay. Nagpipintas nga ron ti Bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wan ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya lakit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti may sa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin jetalo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amamatan Alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya ka lakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, Mare. Juan Mare, mapan ko man idrap, ijitersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y a Bohemian dress. In mind mo't ni Ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Juan Mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi la ko talay na dagos. Imbaka ken kuha na nga ibati na latan ken ni Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki kay tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no indrap ni Nicole Ijay address. Dagiti inmain mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-anaalala? Apay ngamin asaan mo amapanalaen ket inmain mo nga road. Kwala kay. Diyan kakaiso na ngamin akwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko di Martes. Isong awan kwartak ita. Anya? Ay ket, kasano nga road itan? Ket ni, indrap da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtod daya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lang kay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay ingka alaen. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Agas-asukan da agungpoy di day nga Ikang. Ha? Tapay, Mare. Tilansa mga min masungsungsong na day nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot indrap ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gaita, saan na pa'y inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga Ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin nakday dyan nga Ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kenkwana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko man. Taadda nagmine. Ngam, ay na, aging gaita. Adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaen kalpasan ti talo pa'y ngaldaw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktuman. Anya laki din. Don't me kunakmanin. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad kayam. Papanam,
Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito yung item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live ak namin itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga innem a blouse. Naku na nga i-drop ko kanulat ta ijay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan ah. Ay, isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano aya ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin da itoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind da gijay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista kijay? Wen ka de. Makapasuron day ta nga aramid mo. Siya pa yun ti mababain kapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamat nga agmamain? Hey, Joy Miner ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos da lang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang ng agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa yung nalala ni Ikang dyan drop ko address si Ayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang yung nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalangan ije balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tiropan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jingar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia. Ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Kiawanan bain na babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngam pulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka oray mat da dya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da? No si kamet a Joy Miner, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da, taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na di tarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit ding. May kadito yung balay mi? Ang makapaasar tiro pa na. Si kakit di mo't Mare. Pangaasim mo't na i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mo? Ay, uwan Mare. Adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kinikatugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar. Anya ngay nga rod Mare. Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among matgayam tagbayin.
Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkan ka. Kwa. No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ha! Ala, sige, main ka main. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, Mare? Ikarik dayta. Don't me kunakmanan, ha? Ala, in kapay iyayan ni Lydia. In kabayadan tirumpang abayadam kan kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Si kakit dimot, Mare. Kaslasan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapay ti adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko ka ni katugangak. Anya? Kat kunakman no imay ka dito, tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mare. Pangaasim. I-delete mo ko matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan ako nga agmamain itilakom. Promise. Dayta ti maganap mo iti kasta nga ugalim. Agasem man dayta, uray ladwa ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, tamom abasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag kuma, no si kalaang ti maibabay ni ti kasta nga aramid mo. Saan man, pauray siya nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.